uyu munsi none muri Tanzania imihanda yiriwe nta muntu n'umwe uyirimo, nta muntu n'umwe wacaracaraga. Abanyetanzania bamwe bakomeje kugenda basohora ubutumwa bavuga bati twafungiranywe mu nzu ntaho turi imbeba. Ni nyuma y'uko leta yari yagiye itangarizwa ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 abantu badashyigikiye imiyoborere ya Samia Suluhu bagomba kuzigaragambya ngo bagakora imyigaragambyo iteye ubwoba. Guverinoma ya Samia Suluhu bisa nkaho ibyo bintu babonye ko bishobora kuvamo ikibazo kinini. Nari naraye mbibabwiye ko bahise bategeka ko noneho uyu munsi ku itariki 9 nta muntu n'umwe ugomba gusohoka mu nzu, n'umunsi wa independence, nta muntu n'umwe ugomba gusohoka mu nzu. Ndetse kuko nibyo byabaye, uyu munsi imihanda yiriwe yambaye ubusa. Abagerageje kwigaragambya ni bantu nyine baba basa nk'abari hanze y'igihugu, bagiye ku mbuga nkoranyambaga zabo bakora live basa nkaho bamagana, ariko nta muntu ugeze ujya mu muhanda kwigaragambya avuge ngo abantu barateranye ngo barigaragambisha. Ibyo ntabwo byigeze ba, kuko abaturage bari babonye ko leta iri seri. Leta yari yabanje kubiyama, bashyira abasirikare mu mihanda, kajugujugu mu kirere, bategeka abaturage bose ngo ntabwo mwemerewe kugira ahantu na hamwe muhurira, nta wemerewe gusohoka mu rugo. Guverinoma irangije ihita ivuga ngo amafaranga yari gukoreshwa mu guserebura, ayo mafaranga tuzayakoresha mu byerekeranye no gusana ahubwo ibyo mwangije mu kwezi kwa 10 tariki 29 nibwo tuzakoresha ibyo mwangije ubwo mwigaragambyaga musenya mutwika muri cya gihe cy'amatora. Reka twumve minisitiri no muri Tanzania icyo yaje gusubiza ubwo babimubazagaho, wumva ukuntu yagiye asa nk'ugoreka ibintu gake gake. Samia was able to garner 98% of the votes of Tanzanians, then definitely she would not cancel independence celebrations. Actually, it's a testament to the fact that she knows she's not legitimate in hanging in there. Umvisha nutavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageje kwigaragambya cyangwa se bagerageje kuvayo baravuga, ariko nabo batavugira mu gihugu cya Tanzania, aho bavuze bati Samia Suluhu koko nimba mu matora yaratangaje ngo abigaragambyaga ngo n'abantu bake ngo bishyuwe bari aho ngaho, niko Samia Suluhu yavuze n'ubuyobozi bwe ngo abigaragambyaga nimba batindeho ngo abenshi n'abo hanze y'igihugu ngo n'abandi bari bishyuwe bake ngo bigaragambye, atari ko nje abaturage barankunda cyane bantoye 98%. Hano opposition yamubazaga ngo nimba Samia Suluhu kuko yaratsinze amatora bakaba ari perezida, yaratoye ku kigero cya 98%, gute umunsi nk'uyu nguyu wa independence avuga ngo abantu ntibajye mu muhanda guserebura, agashyiraho abasirikare ahubwo ngo babakumire ntibasohoke mu mazu yabo? Nuko abizi ko abo bantu bashobora kuba bataramutoye, batamukunze, bashobora gusohoka ahubwo bakaba bamuhungabanyiriza umutekano. Ati niyo mpamvu yahagaritse ino celebration cyangwa se guserebura uno munsi mukuru. Ibyo rero byatumye none bahamagara minisitiri w'umuco siporo aze asobanure kuri iki kintu. This was the first time that celebrations of it was cancelled. And the money which was supposed to be used for the independence celebration was sent to infrastructure development. So as it was announced by the Prime Minister, Dr. Mwigulu Nchemba, the Independence Day celebrations, which means the expenses that would have gone to the parades and other festivities, will also go now to the rehabilitation and the repair of the 27 bus stations of our Minister bamaje ngo kuko nimba president wanyu yaratoye ku kigero cya 98 kubera iki mwahagaritse ibirori byo guserebura uyu munsi, yasubije ngo impamvu twahagaritse ibyo birori ahanini ntago ari ubwa mbere Tanzania duhagaritse umunsi wa independence ngo abantu ntibawizihize. Ati na 2015 umunsi wa independence warahagaritswe, abantu babuza abaturage kuwuserebura, bavuga ko amafaranga ari gukoreshwa mu karasisi mu birori mu kugurira abana ko kunywa n'iki, ayo mafaranga barayafashe bayashora mu byo gusana ibikorwa remezo. Ariko hano baje kumubaza bati ibyo birumvikana nibyo pe, ntago ari ubwa mbere wenda musubitse umunsi nk'uyu nguyu wa independence, ariko se no kubera iki mwabujije abaturage gusohoka mu mazu, abaturage bari babafungiranye, ndetse ikindi mukanababuza kwigaragambya ngo nta muturage yemerewe kwigaragambya, kandi imyigaragambyo buriya abaturage barayemererwa mu itegeko nshinga, buriya n'uburenganzira bw'abaturage kuba bakwigaragambya. Nabyo yaje abisobanura muri ubu buryo. Demonstrations which were called out under Article 17, sub-Article 1 of the Constitution of Tanzania, demonstrations of freedom of assembly is allowed, but it is limited by Article 30, which limits any kind of freedom on demonstration. Hano minister yasubije ngo nibyo koko abaturage ba Tanzania bemerewe kwigaragambya
kuko biri mu itegeko nshinga ingingo ya 17 igika cyayo cya mbere. Ati ariko nanone imyigaragambyo n'ubwemewe muri Tanzania haba indi ngingo mu itegeko nshinga ya 30 article ya 30 ibuza nanone imyigaragambyo. Ati iyo ngingo ya 30 ivuga ko imyigaragambyo ibushishwe ari ya myigaragambyo ishobora kuba yaza ikaba yahungabanya ibikorwa remezo, ikaba yakwangiza ibikorwa bijyanye n'ubuzima, ikaba ndetse yahungabanya n'umutekano. Ati iyo myigaragambyo hari itegeko riyibuza. Ati niyo mpamvu twahagaritse imyigaragambyo. Nibura ntabwo leta ibemerewe guhagarika imyigaragambyo. Ati ikindi nta rwandiko na rumwe twigeze rutubona ruduteguza ko hari abantu bari gutegura imyigaragambyo. Ati kuko byibura baba bagomba kubitangaza mbereho amasaha 48 ko bari bwigaragambye. Ngira ngo ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abakoreye polisi y'igihugu, abayobozi bakuru b'umutekano n'abaminisita bari batangaje, bari bavuye bajya ku mateleviziyo baravuga ngo ejo nta myigaragambyo igomba kuba, n'ikimenyimenyi nta rwandiko twigeze twakira, nta bantu na bamwe bigeze badusaba ko bashaka kwigaragambya, yaba kuri sitasiyo yose yacu ya polisi cyangwa se ku rwego rubishinzwe hirya no hino mu gihugu. Icyo gihe rero ubyutse ukajya kwigaragambya utarabimenyesheje, nawe uba uri kurenga ku mategeko. Ko buri imyigaragambyo irabanza ikamenyekanishwa, ubuyobozi mukababwira ati hari ibitagenda neza, tuzabyukira mu mihanda iyi n'iyi, tuje kwigaragambya kubera izi mpamvu izi n'izi. Ariko ndavuga ya myigaragambyo iba yemewe n'itegeko nshinga, hakaba nanone buriya haba n'indi myigaragambyo aho abantu nyine babona ko n'ubundi ntawe ugomba kubumva. Gusa nubwo guverinoma ikomeje gutangaza ngo imyigaragambyo ntabwo yagombaga kuba, kandi ko hari igihe ubona atari ngombwa, bano bo muri Tanzania bo babona ko ari ngombwa, ndetse bakanavuga ko ngo guverinoma ahubwo hari abantu yabanje gufunga, babandi bitwa ngo bari mu b'imbere bari gupanga kuyitegura, babandi bayoroganizaga. Ati abo ngabo bagiye bafungwa ndetse bageragezwa no gucecekeshwa. Atari ko imyigaragambyo yo byari bizwi ko yagombaga kuba bayiburijemo. Umuminisita wa siporo we yakomeje n'umuco akomeza asobanura ko Tanzania itagibuza abantu kwigaragambya. Mu itangazo cyangwa se mu kiganiro yakoze avuga ko Tanzania itagibuza abantu kwigaragambya mu gihe cyose waba wabivuze mbere y'amasaha 48 ugashyikiriza urwandiko polisi kwegereye, uba wemerewe kujya mu muhanda ukigaragambya, batabuza abantu uburenganzira bwabo. Gusa bifuza kumenya ngo muri Tanzania byagenze gute, nicyo cyari icy'ingenzi. Tanzania uyu munsi nta myigaragambyo yigeze haba, gusa nta n'umuntu wigeze ugaragara mu muhanda. Hari abashinzwe umutekano gusa hirya no hino bafite imbunda zabo n'ibikoresho byabo bagerageza gukumira umuntu wese ushobora kuba yakwigaragambya. Abari amavideo buze kubona ngo bigaragambije n'ibiki ntabwo bigeze bigaragambya. Rwagize igihinduka n'ubundi nk'ibisanzwe. Amakuru aza kurisanga kuri ya YouTube channel ya Nyerok Entertainment, ngo ngira ngo tumenyeshe ko twari twakoze ikiganiro cya mbere kivuga ko bari gutegura imyigaragambyo, kugira ngo tuze no kumenya uko byaje gukurikira. Reka nze twongere dusimbukire n'ahandi hirya no hino dukomeze turebe uko